Sambung nang irake ceceng ngetut pemargi ide sang Yesus tata solo reng marko Satan itane nyuluhin atisane peteng Shalom, rahajeng semeng para pamiarsa channel Suluh Galang Kangin sane dahat kusuma yang titiang ring sajeroning ide sang putri Yesus Kristus. Ringgalah sane becik puniki ngiring sarang-sarang nyurud saking asung kertoware nugraha ide sang aji sane setata nuntun margi iragane makasami ngicenin kerahayuan miwah kasegeran. Sadurung titiang ngelantur nagingin pikayunan iragane antuk sabde, pinih ajeng ngiring miragi yang sabde saking surat Yakobus 5, pausan molas sane mebaos kadipuniki. Pangastawe sane kadulurin antuk kapercayan sane sujati, pacang nyegerang sang sungkan. Tur ide sang panembahan pacang ngewaliang ipun sakadi jati mule. Tur yening ipun ngardi dosanipun taler jagi kaampurayang. Murde Dharma Wacana dawuh semang puniki inggih punika kawisesan pangastawa sane sujati. Inggih para semeton sane kapiulangan ring sajeroning ide sang aji. Pangastawa punika nenten wantah baos ring lamba kemanten nanging pinake titi suci ring pantaraning imanuse sareng ide sang aji. Ring sajeroning sime kauripan iraga di Bali, iraga uning indik harmoni utawi kaseimbangan. Rikala iraga sungkan, kaseimbangan punika kabaos usak. Nanging sabdan idaning micenin galah ring iraga, mangde ngaruruh kasegeran punika malantaran pangastawa sane kadulurin antuk kapercayan. Kapercayan punika sakadi yeh klebutan ring telaga sane setatening nenten nyat ya diastun masan panes nyentak. Rikala semeton ngerasa sungkan ya diastun punika sungkan anggesarire utawi sungkan ring pikayunan sane abot. Elingang raris mungguing ide sang putra Yesus Kristus maderbe perbawa sane agung nuntun iraga nuju kasegeran lan kerahayuan sane sujati. Dosa punika pancarane sakadi daki sane dados pialang sunaran galang manahi. Nanging antuk pangastawa sane nulus lan kapercayan sane pageh. Ide sang roh suci jagi nuntun iraga mangde polih pengampura saking ide sang aji. Ngiring semeton sami setatening capang kapercayan iragane puniki. Mangde kauripan iraga kadi taman sane mebunga miwah mebuah becik. Dumadak ide sang aji, ide sang putra Yesus Kristus, miwah ide sang roh suci, setata mapaice kerahayuan ring kauripan iraga sarang sami. Saking mangkin nuju wekas. Matur sukseme, shalom.